Kao velikog talenta i dečka koji bi mogao daleko dogurati. U zadnjih par godina spominjala ga je već pomalo i cijela Hrvatska, jer se dokazao najprije u prvoj ligi Jug, a proteklih sezoni u Premier ligi nije igrao protiv najjačih. Vjerujte u sebe, treba naporno raditi i sve stvari se mogu ostvariti. Bravo Fran, još jednom. Hvala Siniši što se borio za moje prezime, da se lijepo izgovara.